Okay, going into our next topic of discussion, a letter was leaked to the Samoa Observer just over a week ago from the IMF, the International Monetary Fund. If we could bring that letter up, please, Carl. The International Monetary Fund, for those of you who aren't too aware of the system, it's a global organization consisting of over 190 countries, fostering financial stability, international trade, and economic growth. It was founded in 1994, and it provides policy advice and temporary loans to different countries facing balance of payment problems. And the key activities include surveillance of economic development, capacity development, and publishing economic reports. So in this letter, the IMF has warned that the proposed changes to Samoa's central banking laws could open the door to increase political influence over the country's financial system. The IMF raised concerns that the reforms could weaken the independence of the Central Bank of Samoa, and these include allowing new powers through regulations instead of parliament, requiring policy briefings to the minister, giving government input into the bank's budget, and expanding the grounds to remove the governor. The IMF recommends and says that it risks blurring the line between government and central bank responsibilities, and potentially exposing the system to political pressure. Tula Epa also commented on this, and he warned that the government's proposed changes would have serious long-term consequences for Samoa's economy. According to Tula Epa, politicizing the central bank could damage investor confidence and cut off access to international funding. And he said in his own words, if it's politicized, it means no more money from donors overseas, and the consequences will fall on the people. He warns that because the central bank oversees commercial banks and lending, any loss of credibility could directly impact businesses and the wider economy. However, Prime Minister Lalo in his last press conferences has rejected these claims. He made it clear that the central bank belongs to Samoa, not any international body, and that the government has full authority to make changes to its laws. The Prime Minister questioned how far the IMF should go in influencing national decisions, saying outside organizations should not flex their muscles or dictate how Samoa manages its own financial system. While acknowledging the role of international partners, he emphasized that ultimate control sits with Samoa, including decisions about legislation and leadership within the central bank. The government says the reforms are aimed at improving governance and efficiency, and that any changes will still go through proper parliamentary process. And it has also raised concerns about the leak of the IMF letter, calling it an internal matter. And at the heart of this issue, there's a growing tension between protecting central bank independence and asserting national sovereignty over economic decision making. Ole leva ia no nofo mo vava ai le tusilea. Ora fisili le ataua mahana. Ia tulou se iva tupela ula tala mai nei mau fa matalanga wa au mai ele office sili o le IMF. Ole hale fe au le IMF ile runninga matonu fai o tulanga tau tupe mo le tamau ainga o Samoa la via. Ia amata mai le ataua I sofi nga o le tangata tulanga fo o accounts matusi ma vanga fa pena e lau te tau fa fe mai malato tau foi le ngola dal ole hale la to ia e se la to ia tele ma se la to fe au tele ia tatou ma fingo ka kukupe ma running or ka kumalo me mo lava la e sa o sa nganga palmia mai le kalifai fonga ole kalil palmia mo ofisile la kuskala me fa penga la lava ia so ka inga le lainga o le soka inga whainga kari le kusile al IMF 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 wa makaria fo o le IMF ma le World Bank ma le 80 o le funga le ADB o la konga le fai mai loan sa ka ko malo mai fo ngai me fo iso songi ka ko whainga malo o le whainga wha awai o le kikira kule kusi e fai ngofia le mea warang kele o le ngumi fa ngumi le uli ia o le fenga fa vai le IMF e ela ko fenga fa vai foi le inga ia fa marosia
le independence le bank inga yonge ya fia le malo fonga ngila ko fenga fa porkiki e ma fo male mele ongo le most corrupt 10 countries ale IMF e wanga wele IMF mulai Sudan Somalia Venezuela ba ya Venezuela la vei fo Yemen Libya onguya e lua $2 trillion e ngau vaenga leia wow so or kusi la le IMF o le kusi nga kasia uma ya kangaka o nga o fainga le anga la vaenga li ele va pela o pakingo mer kusi ngo Samoa because ele fainga fa vai o le wo mai Samoa o nga me la kikiro ye ya vai ele ngule Sudan alone e lua pilionga kala le kupe nga alua ya le IMF kupe foi e fa malo fa e kusa lava pe corrupt e ave lava ale fa ko inga onga o me ngo kupu ya kunguia sa mosca mai me lava but ele fa pela la kiki onga ese le policy sa mo ese policy ngo corrupt le Yes. e ka pela wa fingo immigration fa immigration policy ngo sila fa la fa fu ya singa ela ve uma Pacific so same thing baka kirkiro il mkau onga me la kupu wole ba kupu mo kupu so annually kausanga uma $2 trillion ya lu corrupt ngai pe corrupt ya and what so I think ole ka yala le ka mo mori mai le IMF inga ia kau inga kasifa kasisa mo uma ai le fa pe ola ko fa sa inga sa mo fa ele ka fi fo la pusang ya sa mo ele ka fi fo ni loan sa mo pa wale loan sa mo le pe ka se fu family nga le loan sa mo le IMF ele ni loan nga me winti o menga ka mo peanut pa Yes, I like what Lea Tawa said, because the IMF usually gives recommendations based on a global frameworks, standards of global frameworks. So they're not really considering Samoa, they're considering all the other nations, and it's a one-size-fits-all approach. But the problem with that is Samoa is not a generic economy. You know, they haven't taken into consideration the unique cultural, the social and economic realities from Samoa. And sometimes with these international bodies, prioritizing the needs of, the world, the global world, can be disadvantaged for the local people. So I think it was a very bold move for the Prime Minister to stand for the needs of the people in Samoa rather than appeasing to global bodies, international bodies. a fai Samoa se whanga se kula fongo po se me whare le kanga so pe Yeah. ele ke ele fa pe mare pe oi la mo ko whenga me la ola ima le kanga nga me ko whi so ele la se me tau fa pole fu de ai se me tau le to inga ele se me no it's a standard letter mo aku uma o kawanga in mele ole o kirkiro malo ma ko le whengo ko apply e pule malo me na tau lana o faila tu si nai o su le a foi a ko kusio it's a standard ai o ka fiu ko le ki mengi me o fo ele ya ai ta wole le fa manino man fa mam na ma wa fo ila a le fo ona fa manino fa mam lama e kasi le vai nga yo o ve ma tu la nga fa nga mai ai e tangata o lo te e le fa nga malo ma fa pe mai ai o le ala o kupu me fa pengei ma fa se a mai bank nei ma ona o le ama ale la e fa manino e le me se vai nga mai e pulea sa mo il fa tu te e pulea sa mo Yes, exactly. a fai fut ka ko bank ala nga loan ka o fenga le o sa kupu ingo ka ma ai ngo sa mo pa wa me se fo le fa pe o fanga bank loan e mai kupe fai maliu ma fai a so fanga ma fai e fai poi ponga awa e me am tatu central bank life fa Leaking the letters to the Samoa Observer. Whoever's leaking these letters to awa Samoa si na te Observer. fa toi Yeah. ai fa vele ko vangar ka ko central bank mala tona wa ale na no fo le ma to mai fo ile case le no vai toi wa afia mai ile en set bank ile long na stasio tinale na fai ma approve ai pe le fai ngaruenga
Ai te awele mena te no na uia nga I le tato central bank le ato. Au le vang corrupt. Yeah. Ma kale fo ngau la vanga pule pa me chapi me limu su milionga pe eki grade fa kangwa eki grade. Le vang corrupt. Yeah. So it's very ironic that Tula Ipa is speaking up about it now. Sa ka ungai de si ka me ki su pur mam mai la mam fala nga. Ole tato. Abana nga le tate fayat. Ya tasia tangata you know le leifo ina to mafidi fili ma ave sa ole tangata tauna CEO ya matulanga fo ole governor wanga ka ur ko banga ole tato fartupe tuto tonu ya kasi ya makanga ruenga wale fo ngau kiria ese o ka ko pise le me wale banga fai ku lepa wa me oi fa pe fa kekele le ko malo pour le central bank le bang fai sailonga di makama le bang fai o langa melea kusa o le sionga maru si anga leanga makua fa le leilonga di makama ka le ungo central bank tasila ia mai nga la ufionga le taita o le tato utulu u Samoa ya me se foi le va inga le fionga minister tupi ya o le vai nga le o matua te tau le van te tau na fa ta mai monga ia ya tatu tala noe le ngana fa winga lua wala ngai pau yo me le ngai me kele au diki ko kongol tatu atuai ya tatele tau fai atu foi le oi le kanga kale oi tonu le ye le nei taimi o e tau sila fia oi le fa ru runga le ye o le te va ia tu pe afa yo up to date la o le mai o information le te longa le matua up to date o atalina le kavena le ia atalina o le to fine o kato pa o mali watu okay ai o le fretua fo ile o awelua seminary o ye ka umai longa mea e makua ngamu le pa ngamu HRPP ngamu e matua tasia la to finga o ton kiria ese ke longa la ka fo le ka wanga il malo le mele kiria inga ia va venga fa la ko fo nga le bank le la nga le bank ko kongo sa mo e o mai ia kama inga le malo le tua fa le kongo mai le tua pisa tu la e pa tupe manei mea le nga ko e pa wano le bank le ai pu le HRPP Central Bank ka ko Samoa ayo tau foi na matala ye le fionga le minister tupe ye tu valea o la lava ai bana tua o foi nei te boka ko kuai vai lo foi upo faia tu meio malanga faianga o malanga faianga le timu ia e a fatia pe facia iyo ye pole ukia ye na vai le o mai o mari totel na tonu lava o le tolu au lua o le lima ka makaure ko lepa yes le HRPP bank ora matua ia la vifola ia ka to pau le to na male laina mingiska le o fa singonga ku le pa ilang pa inga saya iyo so ona i mau tanga to mai feso tanga se ole o aya wa ka se ngei wa ka se yo ngei ka ko polo misi le ku ka ke o ka se iyo ya me le inka ko tulo wa le o ma u tala va tu fa lu itawina ma fa manatu wa ye fo le temi fo ile le o tatu wa tu te ya le o ka ko se kier malur kai kai wa ka ma fo ia o le yor miri le akawa le te le selu ma le mili no o ala fa o morio o fo yo sorry o moripola ana rosa le ke le sa pidi ka mai ka ingei ma ila to ina o tu fa nga malo fo iyo na tonu lava ai tu atu na uma ya patu ole ole fionga ming ska kupe ai va ai le liki ko ya na le gala na le na ta fayatu wa tauna kilia ese nei mau tangata le si tangata wa tauna o te fayatu ra utala o te ofo pe a fai o ako inga livi ko ro mo faku o le sau isu nga ku pe e fai ngei le atawa ni recent tawa na me livi ai mo ma ko la fenga luenga official pan mi
Ale sau felo wai ma po ka kuitina ma wa ku peso lo ku ka fa yela to me ye to fa samo ar fisiri lo ma fofo o ala ko inga livi ko inga ka fa pe ni livi ka ka wai not so much ye ke ole livi ole ba inga ka perspective ka fo le ba ai ole sau lango me vale fa san ka malo ora nga ye ba ai e whainga rungan malo, a sa lango me valea, e whasang kau il malo. Te lo oi, ai tau te le wha au o tasi lea vahenga na ofia a vatua le vaso de te nei. Ai wha avitai no utoe wa ai tonu atu loa le fuwa toe sao whai mai ai I le woi ngai au kilangi. Ono fisiri lo mafufa. E wha awhiwhea la ufionga CEO po oi lava le va iar matanga nuenga on panamia. Wala nga o vahenga ia, ere ngi problemi al panamia tu lo. Lewa avantura fa atu tuanga arfisili o hako inga livi ma ko inga reason o livi ko kadi ya to luo le to inga fai pule fa pea ai e sawe lango su nga kupe e ko ke e ai e ko ke e ko ai I fainga fa vai al mago I fainga al mago ya ona ala le ko inga fa le mafu fa o ko o ile CEO official palmi o ile vai tanga te fainga ruenga mago Kele yo na fisili le au watu. Au ko feka. Yes. E tai toka nga kai livi a le winga la kala. Ale ko ke sila ku le mele fero ro me. Ale nga lu ima e limongi lo ngolang ka pam kala ngai fa ya. Fa me nge kuri lo ko ro. Ya, oi fa la kuri pe ko kuri. Ko su limo ka usanga fa nga lo ko ro malo. E sere vai o le tu inga fai pule fa pe. Se to inga malo vale fo ile le fa ye ana fa metala ngai fa tau ya o tu ti tele na le ta o le si fesili ngering fesili lo ulo va ve yo le likio me ya ai se anga le kiria ngale va ve kiria e se ai la e kanga le por ma finge por le tausio au lua o fo lo na sof ai se ana le na ele va ve kiria ina e se ai le ngota to me le blacklist O di sias nga ngofo ile ngai ko inga me fa pengi ai se ana le fa ngofi na fa ile na fa tuanga le ai le fa to ai so mai fa ile nei te ya